Так, бисмилlah, elhamdülillah. Kim eğer денсаулық мәселесі, ауырып қалу, шифа табу мәселесін исламдан іздебесе, Құран сүннеттен іздебесе, ал көңірейді, дарыланбай, айықпай жүре береді. Себебі біздің ресми медицинамыз білесіңдер қандай ауалда. Саясат, бизнес аралашып кеткен біздің медицинағача. Дүниелік саясат аралашып кеткен, дүниелік медицина. Дәрігерлер дағы өзгеше ұлғайған дәрігерлер көбі бизнесмен болып кеткен. Қайдыгер. Машалла. Дүниеде әрбір орынның шифасы бар да. Өзгеше Пайғамбар алейхиссалам хадистерінде келген кристалл хинди, қара зере, зайтун, асал, балары да көптеген дарылар айтылғанда, бірақ анасқары үйде күнүмдүк әдеп ақылақ, күнүмдүк әдептер тұрғанда, кіргенде, басқанда, чұрқанда, тамақ ішкенде, киім алмаштырғанда, туалетке кіргенде, шыққанда, зарат алғанда, ошол сияқты жин шайтандар көз тию, сыйқыр, дуа, ошол мәселелерінде бізде көп адамдар үшін назарға алышпайды да. Орой беришет, кейбірлері жылдап докторларда жүріп, докторлар болбойт өлөт дегенден молда барышат дагы, Құран окутуп, хиджама кылдырып, зайтун, сейдана ичип отуруп, адам болуп кеткендер көп. Сахарларына ооругандар хиджама кылып айыккандар бар. Бизде көп адамдар жин көз тиүүгө көп ишенишпейт да. Ошол үчүн айыкпай жүрө беришет. Кристалл хинди порошогун биз көп ичет мусулмандар бизде. Кристалл хинди боюнча хадистерде келет. Кристалл хиндинин тамырын өзүн бизде Кыргызстанда жок эсе да, жок эсе. Биз умрага барганыбызда февралда алып келген элек Меккеден бир килодон ашыгыраак тамырын өзүн. Өтө ачуу экен, жаккан бизге. Так. Индияда да бир мусулман тааныш биродер бар эле. Ошого да айткан элек, кристалл хинди Индияда болсо салып жиберчи депчи. Ал бирөө 200 километр аралыкта жайгашкан бир мал базарга барып, кристалл хинди алган болчу. Алып бизге салып берген эле Индиядан келген студенттерден. Бир 2 ай болду. Ана келет, мына келет деп отуруп, азыр 2 индус студент кыз алып кирип беришти. Жаш кыздар экен, 6 курс. Алып кирип беришти, мынакей акыры колго келди. Ошол көрөлчү. Мынакей. Ошол жакта сомго 560 сомго алдым деди да, Индияда. Так, кристалл хинди экен десеңер эми. Өткөндө мындан мурун бирөө алып келген эле кристалл хинди деп, ал да кристалл хинди болбой чыккан да. Бул нымдуураак окшойт чота. Бисмилла. Бул башкачараак экен. Биз Меккеден алган башкача болчу. Бул ширин го? Субханалла. Бисмилла. Ширин. Десе ширин го. Кристалл хинди мындай болбойт эле. Адашып алды экен. Буга чейин да бирөө жиберген алда кристалл хинди болбой чыкты да. Турат үйдө. Бул не экен эми? Я субханалла. Кыскасы айта турган маселем, ислам медицинасына элдер кызыкпайт. Бейгапар жүрүшөт. Ислам медицинасында ушундай дарылар көп. Адамдар аз ооруйт, оорубайт, тез айыгат. Өтө чоң тармак болчу. Бул чота кристалл хиндиге чота окшошпой атам. Даамында кыска окшойт. Кыстачу болот да. Мисалы, муну өткөндө бир таксырап келип берди. Алдым. Индияда экен. Бул Индиянын деле, бирок даамы ачуу экен. Бирок арасына хилба кошулгандай да, даамычы хилба. Бирок ачуу экен да. Бул ачуу эмес кана. Ачуу. Так.
Kristal hindi emес деп айтып коеюн анда. Бир тактап туруп. Bilgender damı açуу kıçkıl emес. Şirin ken gayraça. Niye darını salıyor eken daha? Şöyle. İçinde kurtlar jüret. Mekke'de kurtlar jüresine. Madina'da kristal hindilerdi 25 riyaldan başlap 200 riyalga чейин алып келсин да. Кабага жакын жерде кымбат экен. Алысыраак жерлерде 30, 40, 60 рiyalдарга чейин алып келсин да. Сомго айландырганда 1 riyalın 20 som тегерегинде да, 22 som ушундай. Kristal hindi kanга өпкө ооруларына пайдалуу экен. 2020-жылы немеден ковидтен айыккандар болду. Kristal hindini шимип чайнап. Бул эмне экен эми? Даамы түшүнүксүз. Дагы kristal hindi дагы болбой калды эми. Мен айтып коеюн, kristal hindi эмес экен. Мондай болот деп. Baştan salıyor da koyun.